časni oci, uvaženi domaćini, uvaženi posjetioci. Govoriti veoma kratko o ovoj temi, po nekom mom mišljenju, pretpostavljalo je definisanje i određenje nekoliko pitanja. Prvo, kako su to Bjelopavlići ušli u sastav Crne Gore i odakle je Bjelopavlić u Crnoj Gori i da li je to bila samo njihova politika ili politika Crne Gore, a s druge strane, koliko su događaji u samim Bjelopavlićima, događaji u odnosima između Bjelopavlića i okolnih plemena brdskih, događaji u odnosima između Bjelopavlića i Skadarskog paše prije svega, uticali u stvari i na zbivanja u Crnoj Gori uopšte. I na kraju, ako dozvolite, vratio bi se tamo gdje je bio i početak, a to znači koliko su Bjelopavlići bili važni za početak Njegoševe i političke, a ako hoćemo na kraju da kažemo i te mitropolitske misije. Pa prije svega, Njegošev prethodnik, mitropolit Petar I, ustanovio je prve institucije vlasti u Crnoj Gori, poslije pobjeda opet onih čuvenih na Martinićima i Krusima krajem 18. vijeka. U praviteljstvu suda i Crnogorskog i Brdskog, kako se zvao inače još u narodu i Kuluk, bilo je i Bjelopavlića. Jedan od njih, i u stvari prvi, bio je Serdar Mihajlo Bošković, koji je bio član tog praviteljstva suda Crnogorskog i Brdskog, među otprilike 50-ak njegovih članova. Prema tome vidimo da ona zakletva koja je data stegom, a stega je donijeta 2 godine ranije, 1796. godine, kad je prvi put definisano jedinstvo Crnogoraca i Brđana na taj način da su se oni zakletvom obavezali na vjernost jedni drugima, a ta se vjernost morala prije svega iskazivati u borbama protiv turske vlasti. Rezultat toga na neki način bile su i oni kasnije simbioze između brdskih i crnogorskih plemena. A svi crnogorski vladari, oličeni tada u liku mitropolita, i odmah da naglasimo da se oko mitropolije Crnogorske stvarala Crnogorska država, u stvari bili su svjesni jedne osnovne činjenice. Na kamenu stare Crne Gore ne može se prehraniti toliki narod, iako je njega bilo relativno malo. Crna Gora je mogla da opstane samo ukoliko bi širila svoje teritorije tamo gdje je bilo plodnog zemljišta i s druge strane ukoliko bi imala izlaz na more. To će već u svojim vizijama imati mitropolit Petar I, dok će Njegoš to do kraja razviti s tim što će početnu viziju mitropolita Petra I o širenju države prema brdskim plemenima Njegoš proširiti i na prostor Hercegovine. U jednim institucijama koje je ustanovio mitropolit Petar II poslije svog dolaska na vlast, bila je i gvardija. Ta je gvardija 1134. godine imala 388 članova. Među tih 388 članova bilo je 55 Bjelopavlića i možemo da vidimo da su oni zaista u tim institucijama vlasti imali zapaženo mjesto. Tada je, kao ilustracije radi, svi Katunjani imali su 112 članova u gvardiji, Piperi 26, Crničani 53 i tako dalje. Od ovih Bjelopavlića iz ovoga vremena, gvardiju Bjelopavlićku vodili su Jovan Knežević, vodio je Đoko Bošković, vodio je Bajo Pavićić, svi su bili popovi tada, dakle svi su bili sveštena lica u tom vremenu. Takođe, Mihajlo Bošković bio je prvi član Senata Crnogorskog poslije njegovog uspostavljanja. A onda Njegošev perjanik bio je Vido Bošković, bio je takođe i savjetnik mitropolita Petra II. Takođe su i Radović i Bjelopavlićki takođe imali istaknuta mjesta u državnoj upravi Crne Gore, ako tako možemo da kažemo. Stevan Radović prvi je postavljeni kapetan Bjelopavlićki. Serdar Blažo Radović takođe je bio i perjanik Petra II. Petrovića i Njegoša. Kao što vidimo, u ovim institucijama uspostavljanja vlasti, a to su prvi nukleusi prave vlasti u Crnoj Gori, Bjelopavlići su bili relativno dobro zastupljeni. Jedna od institucija države, svake države, bio je porez. Njegoš je uveo instituciju poreza 1133. godine s tim da se njegovo ubiranje počne od naredne godine. Senat se kompletno, računajući Mihajla Boškovića, složio sa uspostavljanjem i uvođenjem poreza u Crnoj Gori. Taj porez je u stvari počeo da se prikupio Bjelopavlićima i u pismu ruskom konzulu Jeremiji Gagiću Njegoš kaže da je sa dosta muke uspio da prikupi porez u Bjelopavlićima, u Biperima i u određenim plemenima u Katonskoj nahiji. Prema nekim govorkanjima tada niko nije rado plaćao porez, pa ni Bjelopavlići. Govorilo se i da je neko kamenom gađao tada mitropolita Petra II. U vezi sa pokušajem ubiranja tog poreza,
Prema drugom nekom izvoru čak je bilo i pucanja na mitropolita Petra II. Niko nije volio, tako da kažem, plaćanje poreza. S druge strane, određeni događaji unutar samog plemena također su uticale i tražile nekada intervenciju, ako možemo tako da kažemo, centralne vlasti. Sva su se plemena još uvijek ponašala kao posebne autonomne institucije, a u okviru tih plemena i određena bratstva također su smatrala da su dovoljno samostalna i dovoljno autonomna u odlučivanju u onim pitanjima koja se njih tiču. I pored svih onih institucija, to se prije svega odnosi na plemenske skupštine, na kojima se donosile najvažnije odluke za pojedino pleme. Uvijek je u svim plemenima, postojali su određena unutar plemenska događanja koja su imala uplive i posljedice na događaju u samom plemenu. Ona su često oličena u vidu sukoba, zbog toga što su sva bratstva, zaista u svakom plemenu, težila da istaknu svoje prvenstvo i težila da pojedini njihovi istaknuti predstavnici dobiju na značaju i prije svega da im se da određeno priznanje zbog toga. Kad su u pitanju Belopavlići, karakteristični su bili oni sukobi između dokađinaca i doseljenika, a zatim sukobi između određena neslaganja, ako tako mogu da kažem, koje su se javljale između Mitrovića i Bubića načelno, tako, ko se od njih prije doselio, ko vodi zaista porijeklo od Bijelog Pavla. A zatim određeni konkretni sukob između pojedinih brastava, o kojima ovdje ne moramo puno govoriti i koji su vjerovatno svima vama zaista dobro poznati. U svakom slučaju možemo da pomenemo one poznate sukobe između Jovanovića i Kalezića, između Boškovića i Brajovića, između Kadića i Boškovića, koji su zaista bili poznati i tako dalje. Također, međuplemenski sukobi su veoma uticali na sama zbivanja u okolnom širem području. To su najčešće sukobi oko granica, oko zemljišta, oko pasišta, sukobi zbog krvne osvete i tako dalje. Sve su oni imali određena i velika zbivanja na događanju u samom plemenu, a i na odnose između plemena. U svakom slučaju, ovdje su poznati oni sukobi u kojima je nekada trebalo da interveniše gvardija, nekada je trebalo sud da odredi zaista kako će se oni kao takvi završiti. Poznate su još i za vrijeme mitropolita Petra I sukobi i unutar Bjelopavlića kao između Bjelopavlića i Pipera oko raznih pitanja, a zatim i kasnije posebno sukob između Bjelopavlića i Pipera oko razgraničenja na planini Štitovo, zatim određenih unutar plemenskih sukoba s jedne strane i određenih brastava iz drugih plemena s druge strane i tako dalje. U svakom slučaju, kao što vidimo, dosta je toga bilo što je uticalo na sama ta zbivanja. Posebno bi ovdje istakao sada ono što je karakteristično na odnose između brdskih plemena s jedne strane i Skadarskog paše s druge strane. To je nešto što je zaista karakteristika čitavog ovoga vremena koje je karakteristično za Njegoševo gospodstvo u Crnoj Gori. Njegoš je, čini mi se, i kad je pisao Gorski vijenac, bio svjestan nekih od ovih događanja. Svjestan je, pored ostalog, bio i kolebanja čovjeka crnogorskog, a kad kažem crnogorskog, mislim tada i brdskog, mislim i hercegovačkog. A nije ni čudo zaista što se to dešavalo. Dosta je tih primjera ovdje, raznih razmirica o kojima bi se moglo govoriti. Za bog kratkoće vremena dozvolite da istaknem samo možda jedan, karakteristični. Maksim Šobajić je govorio o takozvanoj sramotnoj 1847. godini. Kako on kaže, zaista teško 1847. godine. 2 godine prije toga bila je nastupila velika glad na čitavom ovome prostoru. Velika glad. Naravno, veliku glad i neimaštinu. Nemogućnost da se prehrani stanovništvo koristi prije svega paša Skadarski, a to je čuveni Osman paša iz Bosanskog Skoplja, kako se kaže, dakle Osman paša Skopljak, koji otvara magacine sa žitom u Skadru. Prema izvještaju austrijskog konzula, 1846. godine došlo je 100 pipera, kako kaže, 60 Martinića koji su prihvatili tursku vlast. Skadarski paša im je, zbog toga što su prihvatili vlast tursku, dao i poklonio najnovija odijela, kako se kaže, i pored ostalog platio putne troškove. Zašto pominjem ovo sa tim odijelima? Vidite, to nije nimalo beznačajna situacija kako se nama danas čini. Ako je išta bilo skupo u tom vremenu, bila je garderoba, bila je odjeća. Pročitao sam, vjerujte mi, desetine raznih dokumenata u kojima su iz raznih balkanskih prostora, a to znači prostor evropske turske sredine 18. vijeka, upućivani turskom sultanu razne molbe. Žene su velikim dijelom upućivale te molbe sa jednom osnovnom idejom.
primite me u vašu vjeru, primite me u islam. Samo mi dajte mogućnost da preživim na neki način. Sredina 18. vijeka bilo je veliko krizno područje. Ukoliko bi se pozitivno odgovorilo da bi se pridobio taj svijet, sultan je često naređivao svom velikom veziru prije svega, dajte im mogućnost da dobiju najbolji engleski štof. Najbolji engleski štof. To je bila plata nekada za taj čin. Dakle, najbolji engleski štof. Koliko je s druge strane možda to bilo značajno, ako vidimo da je za vrijeme Topal Osman Paše, a to je početak druge polovine 19. vijeka u Bosni, hrišćanima bilo zabranjeno da nose odjeću određenih boja. Purpurna boja, crvena boja, bila je dozvoljena samo pravovjernima, a to su u tom slučaju bili muslimani. Samo su oni mogli nositi odjeću tih boja i nekih drugih boja. Hrišćanima je bilo zabranjeno i tada, dakle, iza 1161. godine, kada je Topal Paša došao na mjesto namjesnika bosanskog pašaluka da nose odjeću određenih boja. Martinići su veoma brzo, svega mjesec dana kasnije, odstupili od ovoga svog poklanjenja Osman Paši, vratili se pod pokroviteljstvo Crne Gore i zaustavili pohod Hasana Hota koji je uslijedio nekoliko dana kasnije, računajući da će upravo zbog ranijeg martiničkog stava on moći da dođe u Bjelopavliće. Ali samo po sebi ostalo je dosta, tako da kažem, stigme zbog ovoga čina. Martinići su ta svoja odjela, kada su došli zajedno sa piperima, predali tadašnjem predsjedniku Senata Peru Petroviću, koji je naredio onda da se sva ta odjela, kako kaže, poklone prosjacima i da se nošci do kraja, dok se kažu do kraja ne razderu kao takve, da se vidi otprilike gdje se, kako završavaju pokloni turski. Dakle, sve je to na jedan način uticalo zaista na zbivanja i u samim plemenima i u samoj Crnoj Gori. Također, u obvezi sa ovim događajima, ima zaista dosta podataka koji govori o toj nesigurnosti, gdje se ta plemena nalaze. Njegož do kraja nikada nije mogao biti siguran upravo da li on može računati uvijek na vjernost brdskih plemena ili ne može. Upravo zbog tog njihovog graničnog položaja, graničnog mjesta. Početkom 1147. godine govorilo se nekoliko mjesta da su se, kako se kaže, i Bjelopavlići i Piperi odvojili od vlasti crnogorske i da su prihvatali tursku vlast. Nisu te informacije uvijek bile tačne, ali su pojedina bratstva, pojedini dijelovi tih plemena, nekada odlazili u Skadar, davali izjave da će prihvatiti vlast tursku. I na osnovu toga su se kao takve glasine širile. Imamo dosta informacija iz toga vremena koji govore o tome kako je i sama vlast pokušavala da utiče i na razbijanje turkofonskih stranaka, turkofonskih struja među samim tim plemenima. Upućivali su nekada i šefa gvardije, kapetana Laza Prorokovića, da on dođe sa svojim ljudima, pa da onda, tako da kažem, suzbije tu turkofonsku struju. Kasnije je tu dolazio i Pero Petrović kao predsjednik senata sa nekoliko uglednih senatora također u istoj toj emisiji. Kao što vidimo, u tim nesigurnim vremenima, teškim vremenima, kada se uspostavljala vlast u samoj Crnoj Gori, definisala i određivala vlast u Crnoj Gori, postaje prepoznatljivo nemogućnost da vlast do kraja bude centralizovana, da do kraja kontroliše ponašanje plemena. Vlast je kao takva uvijek morala da računa na mogućnost neposlušnosti ili, tako da kažem, odbijanja da se povinuje zahtjevima centralne vlasti. Međutim, upravo se do kraja Njegoševe vladavine na neki način učvrstila predstava da su i Piperi, da su i Bjelopavlići, da je i Morača tada sastavni dio Crne Gore i da se na tom prostoru potpuno proširila vlast njihova. A već se tada razmišljalo i o daljem širenju na druga brdska plemena. A kad je u vezi, kad govorimo o Njegošu i Bjelopavlićima, ne možemo da zaobiđemo ono što je najvažnije, taj sami početak. Kao što je otac Boris spomenuo na početku ovoga skupa. Njegoš je 1830. godine, poslije određenih nesuglasica oko toga ko bi trebao da bude nasljednik mitropolita Petra I, izabran za gospodara Crnogorskog, nakon podrške koju su mu uputili upravo Bjelopavlići. I Mihajlo Bošković, a prije svega iguman manastira Ostroškog Josip Pavićević. Josip Pavićević posebno i svima vama
vjerovatno mnogo bolje nego meni poznata ličnost i pojava u Bjelopavličkom plemenu. Ali taj Josip Pavićević koji je zamonašio mitropolita Petra I, koji je sa 60 sveštenika mitropolije Crnogorske tada obavio taj čin u Blagoveštenskoj crkvi, koji je prvi poljubio ruku vladici kada je on primio čin monaški i kada je faktički izglasan za gospodara, što je kasnije postala ova jedna vrsta, tako da kažem, čina i kasnije od jednog vjerskog, tako, ako mi mitropolit dozvoli tako kažem, elementa, dobila kasnije i protokolarni čin. Dobila je kasnije i protokolarni čin kad su u pitanju poglavari crnogorski. Iguman Josip Pavićević je bio toliko značajan da prevlada misao da vladika mitropolit Petar II bude, da vladika Petar II bude gospodar Crne Gore. Iguman Josif je bio i najcijenjeniji Bjelopavlić svoga vremena, toliko uticajan, toliko moćan, da je presuđivao, da je predsjedavao raznim skupovima i da je u jednom trenutku i sam mitropolit Petar II smatrao da može da ugrozi njegovo prvenstvo. Pre sam kraj života je smijenjen i ubrzo iza toga umro. Ali u svakom slučaju i kasnije će Bjelopavlići biti igumani Ostroškog manastira sve do Ilariona Roganovića koji je 1159. godine bio prvi inoplemenik koji se našao na tome položaju. Kao što vidimo, ono vrijeme od 1130. do 1151. godine, dakle tih 20 godina, kada posmatramo odnos Njegoša i Bjelopavlića, to je prije svega odnos onoga što se zove stare Crne Gore i Bjelopavlića, što će kasnije doći do izražaja za vrijeme knjaza Danila posebno, s jedne strane, a s druge strane, taj odnos se ne može razumjeti ukoliko se ne posmatra proces izgradnje i stvaranja crnogorske države koji obuhvata širenje na druga plemena i posmatranje svih ovih događaja u tome širem kontekstu. Hvala vam na pažnji.